Doktor Spinov, vodič kroz kontrolu medija za diktatore. Dobroveče i dobrodošli! Vi gledate vodič kroz svet medijske manipulacije za diktatore, ali i sve one koji se tako osjećaju. Ja sam doktor Ernest Spinović, za prijatelje Doktor Spin! Danas ćemo vam predstaviti jednog od vaših najvernijih saveznika u suptilnoj kontroli medija, gospođicu autocenzuru. Autocenzura je biće koje živi u mozgu mnogih novinara i upravlja njihovim delima tako što ih sprečava da napišu ono što zaista misle ili znaju. Kada neko spolja, kao što sam na primjer ja, zabrani da se o nečemu piše, tada govorimo o cenzuri. Cenzura je starija sestra autocenzure i malo je grubljeg karaktera. Pre svega, cenzura podučava svoju sestricu delikatnoj veštini za obilaženje istine. Kada savlada lekciju, autocenzura dalje može i sama. Autocenzura se hrani strahom novinara. To je najčešće strah od otkaza ili psihičkog zlostavljanja i strah od linčovanja u tabloidima ili uživo. Izbor vrste mučenja je samo na vama. I autocenzura ima slabosti. Traumira se od svakog pomena reči kao što su hrabrost ili integritet. A najgore joj je kad čuje... Upamtite, autocenzura je dokazano najuspešniji alat kontrole medija, a samim tim i ključna pretpostavka vaše uspešne i dugovečne vladavine.